Jadi deman kap pina kan nak. Tok apa? Rokok dah gaya. Cahaya, tak dua cahaya. Kan kunya. Cik tenang ngongku mau laro kan. Cikotan di otang. Padahal banyak kita tangkap. Jangan pada kopi kenyaman deh. Makan rokok coba. Ban. Demetak, Ban. Demetok mi pa abi talang tela kaki. Nenengi Roma. Ipo sing nenengi Roma, Ban. Mula soke bah nenengi Roma neto. Pong Setel ji setel ustad. ketemu di Ban. Yo ji lah. Nah, setel ustad lah nade yo. Kaki ceritanya ji demak ni. Tahu kan, ipo sing Ban. Tadi wis. Terus tandi bes. Iya. Engkau tandi bes tak bosang kena minta gembuk. Iya kaki cung tadi bini cung. Oh iya nih. Mar Ban, nyada kicara ko Ban. Ku tadi wis. Kaki teron di bes. Iya, Main orang kok. dem aja. Lemah aja noro. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan apa nih kemage ma ekorong? Oh, sentuh jong, mana nabi jong. Oke. Canggih dong. Pencendengan. Dari kamu pempian? Dari berat sungai mah. Sering nih kan, bersama juga. Oke, tetangga. Dan apa kabar yang bersama? Ya alhamdulillah bersama. Oh. Dan apa som napa rasa apa som maling ajem dan apa? Punten mage alhamdulillah cuma ajem berat sungai kepatian banyak keringan. Nah, Nabi kan tuh kosong napa? menabi kantone ko semperbang sentar ke. Sudah sama. Oh ini kan kak. Rokok. Hotel sudah taruh kok. Rokok. Bu, tak taruh kok sampai lagi. Lupa ini belum. Taruh ko lagi. Pula pen kanto beda parana. Ingki lagi. Cuma mana? Aku tuh parana apa? Udah sarang nih ketero sogi mah. Oh, menurut sana kaya paling gampang. Gampang nih. Nabi kuliah tak kete penting dengan nikah aku dui bini. Oh, ben aku duit anak mungkin. Ingki. Oh, nomor senapa? Bagi umur sanro, umur belu ina. Oh, Baru pasti lebih mah. mah. Baru lahir. Terus aku kimpen kan aku kedua yang Eki, Oh, gampang paling gampang kaya. Dan terus aku paling gampang ngomong Masa. Insyaallah taala. Terus dia apa mage menemui terus sogi. Men telepon sampean cek gampang. Oh, itu gue ya. Wi gula ki ngalakina berdua. Oh ingki gimana? Tara kok. Ingki kok. Oh. Ki. Tak maki pen kan toh. Tara kok. Telak cokok mah. Ni bini ka sa ki budi sawis aja. Ngurus anu sa di padi. Oh, dan apa di padi menabi kantor? Alhamdulillah bi cemboceng kita itu. Dari jauh jangan becen minggu sebagai kakek. Dekat kan mulai pan di bakro mana teku pas kelakon nih. Saya nganggur kelakon jong ya. Engki mage. Iya, insyaallah kakek korban congku kor kelakon nih ongku. 3 bulan aku susok kita pun sudah di sultan lagi. Mun tak sok 3 bulan babay kan becen dengan kocok. Oh, dan iya motor segelangkung mah. Engking. Udah kan tunika tak apa tak apa. Wah, pun tentang apa? Iya. Perut sampean kelakon seharusnya kaya. Sebelum mato. Pada laku ya Engke. yang bilen tanda kempang. Oh, isok gua bakul sokim kan. Karena nek kor kelakon bener sar de kor kelakon. Insyaallah bakul sokim. Oh, engki motor segelangkung mage. Kula ki play mana mage. Jompo kada orang kiri kelakon na boleh. Oh, engki saya toro sar sebelum jom. Engki mage. Ya motor segelangkung mage. Engki. Tes kaya masuk mage.
Pan, sabitik ko pan. Iya, jong lele kasoki. Iya. Arab tulisan Arab. Jong ko tak tahu mecek. Di rumah. Pagagal lu kisi soki reng dia. Bola bocaki ki imam boy mayu. Iya mayu. Nyaman ya. Iya. Kedua deki. Iya. Beri imam di tiru. Iya mayu. Lumayan. Mam. Mam. Kancang. Oh, ganteng memang. Wah, Pak mati kapi aja, Pak keringan kapi. Pas bi corona ngara, sehari mati telur. Duh, Mam. kawan. Anu mam. Bukan aja merepan, duh. Dharma ajem dina pada keringan. Pada keringan bi corona kapi mati kapi. Liburan dina kan? Engko di parlo mam. Para pemiki liburan aja. Engko kan berdoa kita rosoki, engko tadi entar ke kiai deh mam. Beri can becan ko tak tahu can becan. Cuman sudah sekolah petang sekolah ke lamba ban. Bei can ko lambe darurat tuh mam. Duh, Ya, deh iya mam can ko teroyan wang kene kan nyaman deh. Can bejan aja. Iya. Ibu ko bi kaina. Ya lekor kelakon nih ji apa kun insyaallah soki wa 3 bulan insyaallah. Ibu angkor lah. Iya mam. Duh, siapa tahu macah. Ya tina cerinya deh mam. Oh iya. Aduh, bener ya pan. Bener kiain. Dia mam, dia Wah, mam. kagrewan market antara kiai. Antara kangko nyamanan deh pan. Beli dari reng paring mak kai deh mam. Terus tahu can bacan aja. Be iya mam. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana alaqah. Ijong Terus iya mam. Apa tak ngerti ya? Injo. Tak lem ngerti. Man kana alaqah. Mangka- Man kana alaqah kag kontrol sogi.